Maleifua mai Samoa, maleifua ngalelei au Setalia, tai au manuia New Zealand, au auli matangofi ele malo tele o Amerika manisi tafa le lalolangi o mafuta mai ai le mamalo Samoa. Tai au manino le tai au tatoa le tai au matangofi o le asolulu o me, lua sa fulu maleiva lua afe lua faa, faaftai tele le atua i lau pule faa soifua, wala fai mai le leile nei tai au fau, faaftai fo i le soifua tulu i le mamalo le atunu, mai se le malo si umfai ona faatino ai faiva matiu te masani ai, le mamalo o Samoa ia so taitasi, le anganga faaloalo i faafeiloa i atua i sisunga i au na tatofia le atua i so se fata tapuai, lau sisunga i le faafeangainga le maota o Samoa o vi inga o le atua, sunga Reverend Esau a Sora Viena le ana, ma le faletua ia upulasi. Lau sisunga i le toe ina le taitai o le ekalesia metotisi Samoa, so o faatasi Reverend Sione Tau Leota, basta visita felava i amosa ma le faletua ia vai tama soalii, basta solinga solofa ma le faletua ia faavae, sunga i le toe ina o le ekalesia la mo sato i fuata ina, Reverend Tele Tausanga ma le faletua ia matau aina pino no Tausanga. Basta solinga solofa ma le faletua ia faavae, sunga le toe ino le ekalesia la mo sato i fuata ina, Reverend Tele Tausanga ma le faletua ia matau aina pino no Tausanga. Senior Pastor Tauloli ma le faletua ia Arieta good morning, Pastor Faatili Matulino Samoa ma le faletua, Pastor ia Feta Sekali ma le faletua ia Susana, Reverend Awatama Tofaiono ma le faletua ia Katenari, Pastor Sanga le tuila epa ma le faletua ia Fai Upu, tina malolo man malo ia Julia Moli,
le sunga le epikopo ia sianava te vita ki oa sianava ma le faletua pasta ainu umuli anga avi isava inaya ma le faletua ia saipeti matua malolo manu malo ia muli anga tele soti ma le faletua ia potofou pasta tu au pepe misa ma le faletua ia siliana Reverend Lolofie Filipo awelua ma le faletua ia Miriama Ropati awelua pa io ainga matama le usonga pule matumua i tu au ma la taua ainga di tai ma le va au fonoti sua ma le vai fanua fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le launiu na sailua le afifio fa atu i to o fale ula la au na motasi ma upu ya te ole motsa talofa lava le malefua mai o le au mamalo so tatou malo i lana fionga le tuia ana tui male ali fano va le toa so ala uvi le lua malo masiofo mai se le fionga le tai sili tai o le vaenga fa o fai puipuia ia taua tangata Samoa lau susunga tui la epa awe lua fatia lofa lupe soli ai na ioti ai ono ngalu male mana dokta sa ilele bali ele ngaoi male falitua mai se o tupu mai e o le vaenga fa o fai puipuia ia taua tangata Samoa manuia tele nei aso pea fo i le profesa o le tofa manino a o le fo mai o le tamao ainga Dr. Afualo luanga lau fa amoe tauloa manu wut salele ma le falitua ma se o tupu mai e o le tautua Samoa ma le ifua mai o le fasalauta le ainga sa tu mafono le nei tai hao matangofie le afionga i le sao ia le ota suatele po le afionga fo ia fui maono manuseni tufele ma le faletua ia sua Vivian Piffen tufele ia bea fo i fai ngā malolonga i California i Amerika se si faasili ngā malosi mo o lua matua le profesa lango le soifua maloloina Dr. le ausa to le afua tupai sa mau takena seri ma le faletua malo le tautua tonuu tato sponsor malosi mai Hawaii le afionga ia lilo fotu wa manu ma le faletua ia baby threaten ma le nofo alo good morning pea fo i le afionga ia vui Nicola Wofo ma le faletua ia moli ma le nofo alo mai sini au setalia ma lo lava le soifua manuia e me se fo i le sunga ia Felice fiu se nio tautolo ma le faletua ia Maria mai sini au setalia good morning ma lo lava le soifua manuia pea fo i le afionga ia le malu ma le faletua ia fafangu le ala misa ma le nofo alo mai mele pone ia manuia tafaonga i Singapore la o fionga le malu pa pea fo ia faletua ia fafangu le ala misa tatou feilua i fo ia pea apule alofa le atua tai file mo mai le fainga malanga ma le ifua mai o le au sina sio tatou watunu ule nei tai au fou lau susunga tui la epa fai ai ma le faletua ia maunga mu good morning se umanu matamua faali ama le tausi ia Sinta alofi po le patu uma Vienna na nai faumui na o le ana le tupu fia ma le faletua ia mo nanu good morning ma lo le soifua manuia ia te ore tina matua telesia se kolasi tika to'o ia me se fo tina ia o lele matapula se uma lo fereti funga so vale fa alava au tio inu ese Paula Panks fa asutusa fa e fili good morning le sina le avai ma lo le soifua manuia Maria Akiau sina le Burton tuala Maria Blake Lock pepe si itia epa ngalua fisau fo i e seta tamala to o ama tai o maluloto matangi bila wano ia mai se tina matua ia longo i pule peleti to i loa leifi mafuta mamao mai Amerika ma lo lava le soifua manuia ia te otou tina matua tatou po kalame tai fo ile lango malosi le afionga le tai sili ma le vaenga fa fai e puipuia ia tau tangata Samoa ia mai se fo ile lango mai tatou le tio nei ia tasi lava sitina lea wa omisia lava fa leolo na suafa ia langa o te musue e fai ma mea e ofi mai e ti apolo tono le tatou ala ata ia ona utusi mai ala na ia tama fai kala awal toi la ua le ngoa si ona tina ia alofa lava ainu ma tole afoa ia te oe tina manuia lo waso vasili ifiti fulisia inu etele ili fa so tau mamatau good morning nga fopula sa lua tele mos ma le tausi ia Susana
sunga ia Felice tautolo Maria ma le nofo alo. Good morning Maria. Lau fili Arona fai ngafa ma le falitua. Sunga ia to alima le ifi pope. Tuala tama le langi ma le nofo alo. Ia me se fo i tapua iri. Le fau ma pepa good morning ia te olua matua. Papoli i Paulo Ioane ma le tausia a kenese moe maalota ni eru tito manua timu. Fale tangoa i Farani Swan ma feao taito pupu i fatu Elia tau ili ma Filipina good morning. Le musu ngā uta Brown matina talo fatina. Lolo matauama pauli ului ma le faletua i a ngā fosfulu. Pali tele moangu tuti apuna olo tango ma le faletua. Whaanaea upo le babawai i ma wha amanu good morning. Mati malanga o ma se yuli ani ilango lango fatia lofa povi. Se yuli fale ula fatia lofa saipele kome ma ano fale. Tuala tau uma le lua a le sio muripola. Silia la e o kene man fale tua ia le Lovi Burgess. Good morning Silia la e. Ma tau tia sa ngala apelu se asom Celestina. Tu au pepe Josefa se tema ma koleti ta lofa koleti. Sione haitang po a mai oe fa manuia le atua sione. Tau e tia ta afua sua maroini sua pentito. Ia fa manuia fo ile atua ia te oe tama. RJS TV upati Ross tuile tufunga bai tovi Filemoni ma le faletua. King Solomona Vita Smith. Tau faiula me king ile au pepe lome. Tupa yo le vaidilingi mau moananu ma Marina. Tangaloa ta sesa matai ama Miriama. Falana ipupupani pasa fa apoi ma fa afu. Tau finga fui maono ma Diane. Good morning Diane. Tupa ifa salafa tapua i kuka le tausi ma le ahi ngali. Tio sa fa atonu ni umata mau salafa. Manuia ngaluengo le nei tae au. Mau. Ia ole afai oi matau powo tatau senga. Atalina pati ole stawa. Heni au tangawai ya ono sa itu fa anatu eti maulalo. Praises langi a yang Kritel Matangi. Jacinta Vitaliano to tu simati fuala au manao. Selina aling na hiol. Fa manuia le atua ya te o tau tina matua a. Ia yele makua. Tina la iti ma tina feololo. Fa taifo ilango malo sila fiongal tai sili. Ia mea ngai ka umo meo ka ngaka mongi. Ia lolofa ma pui tai sili. Ia alfa mai a inga e ka usolo mua le fa avevesi. Ia malo lava ia te o tau tina la iti ma tina feololo le anga lei le fiongal tai sili. Bretonia Salele, good morning. Venikuva ma Anita Siliva le wi ma peta salue fina umoni. Ia mai se fo ila fionga ia mulipola mose ma Maria Ulai. Fono i moana langa aia pele sauma. Sunga ia kolisi leota ma le faritua. Good morning kolisi. To sulusulu ngau ngā tau mati elive ma faaumu. Lucy Pautalo se walunga ma baliu mai. Taua fesili amitua na i malisi. Na mula ulu e Sarah Liu fau ma tiu malu malaya. Peretiso moe vau. Fale ali o tu mua vidi anau le vave ma Monica Pale Smith. Afa Malau Brown. Sunga ia vaya ma Janet Langshu. Fana ia tia savalinga ma le faletua. A matafai a Vito Yosefo ma le faletua. Moto sa ngale toi tu ma Anastasia. Tupuola anau Perenise ma le faletua. Fanua fau maulalo. Turo maulalo. Pitone. Poa mailo soifua matua. La unu na ile faotele wepi masita. Piwiva, good morning. Lofi posi a moa pe ilua ma Rosita. Ta lofa Rosita. Matafeo ra mota Hilton. Faumuina po we sita ge ilima matania. Ulungia vai luanga se upule. Niu male kaume valo ia pasui murivai male tausi. Balai Felice Ioane male ai ngali. Ia me seletina ia uli tavai male ai nga uli. Koe mawenga koko. Le fau vau tu uanga seata malisa sa sole maleben good morning. Ma lofo ina malanga manuia. Awa atua leifit. Ia mes foi moli atua lofa anga i siopele ia minoreta. Le sesunga ia Taila faalua mali tasi good morning Taila. Manuia ngalue ngole nei taiao. Ia mese foi fautua lele iosia ma Jenny Savila good morning. Ta teo fatia lofa se milona maunga mainu oti waina lepa kei Chelson Kuka. Tifa fatia lofa. Faumui na se fosione ma Alabama, good morning Alabama. Mika Molipola ma le faletua ia Filomena. A mai se tapua inga se kale sia katoliko sa moi ruti hio lau fetalainga le falefitu. Lio voli tufunga ma le tausi ia na tia good morning. Liu ngatali to fa le taulangi ro Betty Stewart to le foa.
Ono fia na au mamana ia male fionga ia sula daisi male no foahalo. Elisabeta ite tamausu e maise le tapua inga le sao ia tau manu pepe sopo. Ta fea maali i tonga tuki male faletua ia peka paka tonga tuki. Manuia ne ia so lau fionga le sao male faletua. Lau fetala inga sa mau le atinga ngai ono soli tamali i timani sa mau. Maise lo tau siula vale male au lei. Male lelei. Ia fa manuia le atua maise le ai ngali i. Fa manuia le atua nei tai au. Fa manuia telefo i le atua le pisinisi. Lunga le mātou apio fōlinga, pai pia fō i lunga le tātou YouTube, tai tele ia te o tau tusi mai, tai le whaafeiloa i mai, a mei se fō i le tala o tau langona, mwhina ngalo mātango fie, ia mawai fō i langona, tātou whaasoa ia i mea lei uma, ia sa whai ai le atua mo o tau, ma mātou, ia ai mei se fō i le anga le lei, sa taita ina ai se tātou mālo i le fionga le taita sili, o loo tātou lango ina. Lona tūla i mai. Brenda Mawingoa, good morning. Taiwo, fia fo i whaalongolongo atu, ia maupopo mai o tau mai Brisbane. Ia whaamanuia le atua i lawa fionga i le autustusi o maftanga maalosi mai Brisbane. Timu awa atito, good morning. Maalo le usung nei tai au fo. Pea fo i hope Ioane manuia lo waso hope. Tina matua ia vila wano tupa i taala ma lo lava le soifua manuia le nei tai au fo ia te onua matua. Fale tua ia whaalua ke aula good morning. Mai se le afionga ia tanga loa tau walo whaangia good morning. E vile pi Solomona good morning manuia lava le aso. Whaapea fo i Sam tene sa ili. Ma lo lava le soifua manuia lo waso. Eti se umantafa whaatai mafuta mai. Whaamanuia fo i le atua le nei aso. James H. Bernard, whaatai lava le mafuta mai. Ia, James, kaunga e sau le la oka le lei le lau alu kama o le mga wha. Lau si liva, good morning, manuia lo waso, John K. Beto le afoa. Whaamanuia le atua le nei tai au, fufuanga whai, mai se le afionga i atui whaasina. Perkin tau vau hido mafuta mai uta i Amerika manuia lava lo waso. Tita e utone good morning, a lo lava le soifua maua ma lo le folau ilangi ma. E vile pi Solomona, tai whapea fo ile. Fale tua matua ia toa mātai o good morning toa manuia lava lo tai au, malulu lava fo in nei tai au. Kwai fo ia ina amata tātou pokalame ia. Vi ia le atua le o tātou tau whai. Sangai fo i. Tātou wheloa i lungo le tātou ala ata ilo nā lofa malona ngalelei ma lolo reta manu tō ifo. Ia e mei se fo i le whaletua ia vai o lea lofa a le ifi ma futa mai i pango i Amerika. Mai ke ia mei se vi inga o lea tua tātou te whelosipi whaatasi ai le nei tae hao fo. Tātou au lea ilo nā lofa malona ngalelei. Fatamo ele au mana
to e luas fulu male valu minuti ona tale o le itu lai valu isini au se talia vivi ingo le atua le nei taiao tatou filosipi faatasia ia o lagona ai foʻi le mafanafana i le fesoasoani mai o le agaga paia i lenei taiao fou tifa faatialofa good morning ia tifa o legei lava i leʻi oka maiga sounofoa e tatau ona e iai le faamoemoe lea ai ke alala mai melpone malo pele sauma malo lava le soifua manuia talenga foʻi la sunga langa aia ia malo le faatasi mai manuia lo waso mamele Tracy Ajao ia manuia foʻi lenei aso uso foʻi le fioga le faletua mai se le sunga i le epikopo lea foʻi mafuta mai ia sianava te vita kioa sianava i lenei taeao fou faamanuia le atua i faiva matiu te matania i lenei aso puipui i luga o le alatele toe tusi mati good morning malo lava le soifua maua Mary mafuta tasi Mary mafaufau tasi good morning Mary manuia lo waso faapea foʻi ia le faletua ia maugamu faamanuia le atua i lenei taeao fou tatou feloaʻi fiafia ai lenei taeao pea foʻi Flowensuan Nick Flori Susan Nick simo kwa kekeli fu kou ingoa se ia manuia le atua i lo waso Flo ia faamanuia atu foʻi mo oe fe o e mafuta mai ai nei taeao ia manuia lava lo waso ia o loo faagasolo pea ia tatou faamasinoga e pei ona iai nei taeao foʻi e tatou talia foʻi se faaiʻuga ia fiafia ai e tatou loto ai lē taumate lava le manuia foʻi o le faamasinoga e pei ona tapuaʻia ae malie foʻi le mea o matamata o matamata i le faatalatalanoaga mai o le lo ia lea tulaʻi nei mosikama foʻi o Sam ia masiona toʻalua ia ua leva na fai le GoFundMe a le mamalu foʻi a silava aega e auā se lo ia faapitoa mo Samuelu ia a lea ua kakeʻi lo ka faalogologo atu foʻi le ia ua kavaai aku la i le lo ia lea e tulaʻi mai nei mo Samuelu le i le faamasinoga o loo lumanaʻi faatalatalanoa mai lea o le lo ia po se taimi moamua lea ua ou vaai ai foʻi se lo ia ua talanoa mai luma pokalame faapenei ma faamatala mai foʻi ona ia lagona a o lea e leʻi faia le faamasinoga o lea e lumanaʻi o lea la ua faapea mai ia saunoaga le lo ia lenei luga o le pokalame lele a le Blue TV pokalame lele o le ailau mei faapea mai ia le saunoaga le lo ia lenei o Samuelu e vai lona tino ma lona mafaufau lona uiga e foliga mai e faapea le saunoaga le tamaʻitaʻi lo ia lona uiga o lea le a tataʻi agaʻi ai ana lana finauga o Samuelu e faaletonu lona mafaufau ia pe atuuaʻi sesi foʻi talalatalata mai foʻi le faapea o Samuelu e kaumaua le maʻi foʻi lea o le valea se mea faapena e le nate le iloaina ana mea ia i lauaʻu ia tau faafasegaina ma tau faauigaina o le saunoaga le tamaʻitaʻi lo ia o au ke ofo le fefefe o nei tagata i le atua o ke makua i ou ofo lava i le fefefe i le atua o gekagaka o le a faafefea ga saunoa faapea e vaivai le tino to e vaivai le mafaufau a o upu ia na tautalaʻi ai Samuelu i luga le Blue TV po TV le ailau mei o le makua i lelei lava o le faamatalaina e Samuelu o le mea gavaai i ai ia a o mea na fafau o faamatalaga pei lava le na fai atu moamua faamatalaga ma tusitusi mai foʻi le manu le atunu kuaʻi maua lelei le pepa loka mai kia Samuelu ia laga o mea lenā lea na faafefea la e se tagata e vaivai pe faaletonu lona mafaufau gaia maua lelei ia le faamatalaga ia sa aʻoaʻo ai e laauli ma laatou uma ia i totonu o le potu lea
A ole potu foi ole malo fa ngai. Inga luenga fa ale malo ale mo fa ngai fa ye le fa nga le nge. E fa fe la ona maua o male le pe parking ar ka mai kile pe ang fa pe e sa olo ia e vai lo na ma fa ale a matanga a maka mai la vale a matanga na umale ole na me wa te e atu e tau ofele le fa matalanga le mai titile ai ko o so mai ko fa fa le si pepelo en la ke le ife ka winga ke le va ai nga ke le masangi i le tanga ka tai suafa ia tau ofe le pepelo la na le na tau fa mai lo na lua ai ma wai lo le le me le e la fi mai o la le ku ai nga le tu ai nga sau noanga mal fa ma o sau noanga le fai mai le lo ia le e vai le ma fa o Samuel sol se fa mole ia se ele fa pe fo ia ave fo lo ia ma me o le a au mai ai anga e ngofo a o ia mau fa makalanga ile lo aku lo vai kele a lo vai nga lilo o makwai fa e mai ai lunga le Blue TV lo vai mal me o la finga wa ia mai se o ia o fa ko ese no mo le aku se o ke o fo ipe a fa ye kele sila ku la se sunga le video ngai e ku la i mai le fa nga ngai ia Samuel ia le ala le nga kala fa pe vai anga vai nga lo ngisi upon pepa ya le ai dai ma se upunga ngalo me uma ia sa o la wa mabulu wa kaukala ba yele ngutu ilunga le TV ale la umbe ia ole fa matalanga nai fa mamlama to ya o tota mama tina tapua inga ia ole wa uma ona faile fa pe ele o ava noa la to lo ia mai fa ale fo ko faile le me fo Samuel vai lo na ma fa ia fa mole ia se fa ka ngo fie ku u fo ko vai pe anga fa pe o ko lenga le e angia i lunga fa sio ki kangaka male koko lima ai le mama e totele tinga pe o le hero po kala me malona ainga le no fo alo mal faltua se fa mole ia ka ko bo ia fa ile me sao e kusai mar sila fanga le atua ai me se fo yo ka ko fa pe o tangata kerisiano so sa waila kara le sko inga le inga ka kerisiano nga ke le ango le me le fa mole ia se ko fa ia ngisi pelo mana ia fa mole ia ol fa matala nga tu le na langa le fa ia tato malu tayao ai mo ila to umba lava o e o lo mafatia pe nga senga setino tau mia il fa la e fumba le apot pursi o to fanga fe lava se mautanga senga se o lo e mafutai ma e fina wai ile malo si to fa fo mai le atua fa manuia tele le atua ya te o to tamatina o so tu ngane ya mai se lava ina fa na pele mai se fo i te tonu a maota malawa o lo tau si ai le tele o le soifua ngase o le mamalo le atunu tau ia ia lango maluina i le atua o tau ta o tonga tinga maua le fia i o tau fina ngalo e ave ese ai ni si tinga o le tino o lo fia ngai ma o tau i le aso ma le aso fa manuia fo i le atua i tonga fitinga ali i matama i tau si soifua e ala mai ai lana fa amalo longa i o tau tino ngase le soifua matua o sili atu ma le fitu se fulo le mamalo le atunu i lava ina soifua ma le tinga ai amu ia o tau o lo alofangia e le atua le tulu i pea aso le tau soifua o tau sanga ia tau te mafuta ai ma whanau a inga pele ka le sia mafio anga ia vi ia le atua i lana pule wha soifua ia te o tau matua maua le fia ia te o tau ai aua le ita ti ngā fo ile whaalong kakao ta mai ti isi taimi ia ai whaatai lava ile anga le lei fai pia o le atua mo o tau matua ia mei se la tau o e olo ita mai por kalame nei mai ita fua fo i isi tangata ile india la tau wangasala ia o le loto la na ia o le loto na e tu atu ile atua mo le meo le loto le hanga loto fa sausili o le loto fa itala pepelo ma le kala pepelo le mafaufau o winga uma le anga fa pena ia pau lava le kiua o le tamal na o le tu atu o lo fina ngalo i le atua avi ese le atua fa adoadoanga mafatianga o le fa mawanunga ma le fa sausili ma le pepelo le mafaufau a ia maua le ola fia a fia le tangata ata i taimi uma fia i taimi uma
faatasi ma le atua o le loto mama o ko beki alonga sila atu i le atua ia tala na ma o to uma ia pese lea ia ta pena ina ele tato insinia au alofa to ai mo to uma Toe se fulumane 5 minute ona tale o le itulai valuisini au se talia. Ia o le pese na mo o tau tamati na uso tuangane, whanau iti, ia mese o nai whanau. Ia ma o tau umalava o o loo mawhatia, ngase o le loto. Ia na o le anganga pa ia lava o le atua, fesoa sohane atu ia te o tau. Ia maua le fia, maua fo i le sa o loto, ko sila mai aka ika. Mai maua le taimi tau te ongosi ai fua ia kia. Ele ai a masino tau popole ia o tau ie ono si a taita. Tae au uma tau te wa ai mai lava o le lava kake. Ngofo atu ma tau tu atu le mado le atunu. Ma le anganga fia ma le loto fia ma le faafta. O le mea lea awal mai maua tau loto ia te au. Mai maua tau taimi. Le isko me mawai ngar ki ngā kiri. Ia langa lea ua mafuta mai tatou fai a malu tai au. Le anganga whaaloalo, whaafeiloa i la ua fionga li tapa au whaasina to le afoa. Fionga li tu ia ana ave au malanga. Tama whaasau a le itu malo. O le na tu ina iai au le tonu mai pea. O le whaolulungo le ainga malo si vane fo i lau futalai ngā la ulo le tau lau niu.
malo le soifua maua nei tai au fo tole a fo. Malo for soifua malangi ma e nei foi tai au le fo le tua in u tato mafuta fo i lo nanga lei malo ngā lofa fa tu lo fo le fio le nganga pa ia tato mafutanga nei tai au tai tonu lava le nganga o le a fusia e tato le lofa malanga le o le tua le tai au i ono na tai au le o tai au tu ese a le tua pe na whamanatu maliu Yesu Kiriso lungo sa tolu ma toe tu wa ana le toe tu Yesu tato te le mafuta whapene en u malu fo yo ta maamati na matua yo tai au fo yo longona umalafa pe yon whaatau fo lo whiunga le tau sala por ta meta el mota e whawhiloa e fo ia tupu mai o le atunua mes fo ta maamati na matua lo whiunga lunga te tofi le tua whapena lava tato tai au in u e lei lava se tato tai au e le whape le ngongo me nunga ni me whapena e te taura whina i langona wha e langona ina fwoi ona tato te tartan loa lo le nganga lea e whapena whina mai fwoi a nganga e le tarwhia ngai ai tato fia in u ma te tali tonu fwoi whaftai e le tua e le tele e le mamafa te whawhitau ni mea i tato i le tai au ma le tai au e o tu langa nei e watu fwoi maru pēna nai tu ia whapena no to a tato lavalo whapena no tato talitonu o nei tele i atu langa sili na mana ia ma ato toa ma matango fie ma ave ai le swafo le tua lo tato ngā lue ai o le fwoi o lo mar tato wha moe ia te vai e le whio soi mai fwoi o kamai taxi la ki finga ia le te loa fai ke le taxi mo o taxi o fua fina ia wa i do tato i tangata o fua o tato tangata e o lunga le mafuanga e le ia sesi nenga le tupu nei a fina le inu e tau tatala e saro le taxi e fua o solo ia io che le lola poni nga taxi vola ver nei kaya ia la vea lola mal taxi a fa inga ko lo ala iku kon le meia tato fa pena a fa longo sal cava de fua e fai le ai fa mole lo ia io mato fo ia mafuanga e mato te sava vali ai mato te le fiona na me mena le tu punei tele tau fa se tele tau fa se ia messe tele tau fa valea e tu langa na un fango fo e sa no fece tasi fo o lo ia por tu langa fa pena ia te lo se te mi a mai al maru fa langa tamamtina no o to fo le fa to fa la inga langa me la vetau na fa mam ele na min taxi o fo te mi nei o te lo fo lo ia na la fo ia un taxi fo ma te lio wa fiu e su se lo ia ia la tu lo ia vinga le moi taxi fu alo ia la no fu te o vale sia ta mai le o te me fam sino me na fai te tato me ne ma me o ta vale vinga le laiti e to te le la fa sa lauda mo taxi o fu alo fio so con e male ia lo ia le la tato vai fa longo a fai se tu lang va pena ia tasila le taxi le fu te mine lo fio so con e pangaki o nga ela ko ke le so bo langa lo ia petu au te tau tala la ia pe mal maru falanga ona tawam ta pu fa malam la maina le fa fonga anga fo le maru le tnu lo to le fo ia manuia le malu fa le nganga le tai au ia ta tonu ne tai ai nu pa te tele lava mo abano taua fa pena fa tonu nei pokala me a wafo i ta mamati nā mātua o le tātou mawhitanga uso mutu whawhine pe ona whunga ina i tāo te tasi. O le aso la nei ai nu, o le aso lua sumareiva, māsina e lima, ia o le lua afe, lua si fumarwha, whapena o na whamawina i foli nei maru whalenganga, ia wafo le tātou savalinga o i luma, ma so sani i tātou i le aso ma le aso. Se upu ma le fionga pa ia le atua, a tato te leo me mo pena to e fatalo fa la nganga pa ile ne tao me se mali fu mai so fu maua mali langi maina ia te o tole lo fatu no mal manuia mali to lo tato tama a to mali li o Yesu Kiriso lo tato wali malo tato faola lo tato tu sfai taula ne tao mo mai le tu si corinito ile lua corinito o la mtao po lima fa tawina mai de se fu mal valu ma le sifuru mole iwa fa mole ai nu. O mea uma fo i mai le atua ia. Wa uma ona whaaleleia e ia o i tātou ia te ia iala ia Yesu Kiriso. Wa tuuina mai fo ia te i mātou.
le galuega o le leleiga o lenei sa ia keriso le atua ua faaaleleia e ia le lalolagi iā te ia ua lē tāua a latou agasala iā te i latou ua ia tuuina mai foʻi iā te i matou le upu o le leleiga. Te whaitau mai whaipasu mo le iwa whamole ainu. O lenei sa ia keriso le atua ua faaaleleia e ia le lalolagi iā te ia ua lē tāua a latou agasala iā te i latou ua ia tuuina mai foʻi iā te i matou le upu o le leleiga. Whamanuia le atua i lana upu i le nei tae au. O le upu le nā le atua le hawhapena o na tātou whituwha i ai a wāfo si tātou tuwhaanga whaleanganga i le nei tae au ta māma tina mātua. Ua whaama mawhaina le whai upu spuma le iwa o le nei sa ia ke riso le atua ua whaale leia e ia le lalolangi ia te ia. O le ta ua la tau wangasala ia te i lātou. O ia tuina mai fo ia te i mātou le upu o le leinga. Peo na tātou māsani ai le tātou whaasoa. Tātou te whaalongolongo pe i whaitau, ma le mau, ai mese fo le whaawai, lo i tu tonu o lana fionga, tātou te whaalongolongo ai, ma whaapoto ai tātou i le aso, ma le aso. O tātou tana noa pe whaautu le tātou whaasoa o aso leanga. What is the evil day? Lea le mea tau aso leanga, aso ki apolo. E whaautu le tātou whaasoa o aso pepelo ma aso leanga. O lea le winga. O nei mea o aso pepelo ma aso leanga. Tātou te tara noa le tātou pokalame i le tele o temi, le te tele o pepelo, ma tele o le ngia o tātou, tele o whaasararonga pepelo ma tau whavalea. Au pa maa nei le nei aso, tātou o mai ai le nei mata upu, lea tonu ale winga o nei mea, o aso whaatia apolo, aso pepelo, aso e, o le ngia ai tātou e tangata. Sa whamataleina e le apostolo Paulo i aso utuanai. O le ai ai vai teimi e o mai ai aso pepelo, ma aso tau whavalea, e le liu e sei mata tangata le upumoni a e tali tonu atu i tala pepelo, ma mea pepelo. Mo umana whamataleina le apostolo Paulo. Tato umai e fia fai tau le whiunga pa ia le atua. Lo amai e se tala, sao noam whetalai ai le apostolo nu ese o Paulo. O le ai vai temi o le ao o mai ai pe pelo ma tau whavalea. Vai temi li liu e sei mata tangata le pumoni a e tali tonu atu i tala pe pelo ma mea pe pelo lewa tato iai. E fia i tātou wa mawhatia e le tsunami o le pe pelo o le iai lungo o penga te whailangi lunga o televise whaasalalau ma le mauti noa o tala ia e whai o tala pepelo, e o i lo ia, e o i leo leo, e le leo leo le ia lio. Ofa le roto, arme sidi, o laito tonu umanawa le whionga pa ia le tua, lea tātou te whaatua tua ma tātou tali tonu i lana whionga, e amai ei mea nei, e toi whamanatu e tātou, e leni mea fau. Mea nei, o mana whetalai eia, tai o le kalesia, le whamatalai na e paulo le o mai teimi. Vaile le lewa tele a le wo o mai lawa. Matua i manino tu tono si o tātou atunuu. Le fau manei mea pepelo. Le tauto na tauto alisunga e launi lunga tuspa ia, o le matua tauto pepelo. O tala na talafo di tono al palemene o mea pepelo. A le fai mai le au na le atua, le apostolo nu ese ia Paulo,
o mea nei, o le o marwai teimi, a leo tātou wā ai e. A leo tātou wasila le atunu, wasila mio le atunu. I tangata whasalalau whai tala pepelo. Lato te le langona hina, langa o mea e ta taunu tutupu. Ioe, ma e whoringa mai wo o mai aso leanga. Peo no moni mawina I te tono si o tātou atunu, I le mawalunga o le tau o le soifuanga, ma le o le ngia ina o tangata le telo a wala pio pio ma le alofa ma le leanga. Ia wani tātou te. Nanga lewa sa valia le tolu tau sanga o tātou wā ai, o te tau on tātou loa le leima mana malama. O ta ua ele o poto ma le au whai filosofia I ne vai teimi. O le vai teimi nei, o le vai teimi le tuspa ia, o le whainga wha wā venga ma wha vale valea leanga. E wha winga I lātou le tuspa ia, o le wā venga po whainga wā venga wha vale valea. Tangata ia whaia le leanga le teimi nei. Tangata ia whaia tala pepelo, ma moli mau pepelo, ma whauwhaunga pepelo. O le lātou na wa ai mai ai tātou. O le lātou tau ma whainga e sā manga ese le talitonunga wha vai o le au Kirisiano I le wha atua ia Jesu Keriso le alo le tua. O manatu nei e te tau lava on tātou mau waa. Ma tātou tutu mau, langa o le talitonunga ine o tangata nei. E ave ese le tātou talitonunga wha Kirisiano o le wha atua ia Jesu o le alo le tua. Awane o tātou wha tamala. Awane o tātou alo tamala. Wa o le atua o le taui. Tātou whinau nanga wa malosi. O malosi le tau whase ma le tau whaitala pepelo. Wa la tau filosofia ua whawhanga I nai le lalolangi ai message o tātou atunu pele o sa mo o langona ne o tangata nei. O langona nei o tangata nei wa urufia I ti Apollo. Wa la tau maia se whala o ona ia I tātou o le tala pepelo. O lona winga a whai le aise tua sili ese o le manu lau tio manato tangata nei e le ai fo ese tu la fono o ta ua bio. A le ese tua e le ai fo se tu la fono o a mio tangata nei. O le manu lau tina o mahfau faunga ti Apollo lo fa pena sa ngai matatou I aso uma o oe ma. O tātou whia ngai ma se mtautia mtua ngata mtautia ofo le loto ma ole ai ole ale ai fo ise ia atangata ole wa tato fa longo famsnonga o aia tangata taito tasi e tu sale leia manato tangata nei e sa o loto ai mea e mana e fai ma me fi ai pe ole mele wa ia sho tato tunu temi nei aia taito tasi ai fatu to nai aia to tele de ai tato o manatu fortanga tato tasia le hala le na le tau o me nei tu la fono yoe was a sao fa afi le leanga ono lea pule tangata ia tama fai abi ese le ala folia tato te poto ai ma tato ma futa fatasi le tato aia wa tato te lole nei le malo losio tangata nei pule halato pule fai to tasi o lona winga wala to lulu ina le matangi ai sele le asio o le tau fa valea ma le fai tala pelo lulu e kama ia matangi o tato le matangi ai sele ai le mafia fio le asio ma le tau wha valea o tala pepelo. Wala to mea na whau. Na whau uma lea lewa tu tupu mai ia i tātou le teimi nei. O whemi sai a inga. Se teimi o whamatala ina le matau tia ma mo le whengai o a inga. Ouso ma tu whawhine o whanau ma lato mātua. Wa ese o lato manatu. Aise a mafua mai I le matangi lea na lulu ina tangata nei lea wala to sele ai ma tato safa I le asio ma le tau whabalea ma le tala pelo ma le ole ngia o tangata lau tele o le wha maoni
ma le ola ia wala palpala, ma le matanga. E le i tupu mua i le tala whaasolo pito si o tātua tunu. Nei mea o te tupu mai. Le tele o le lefa maoni ma le ola ia wala palpala ma le matanga. Mafua mai i le matangi lea na lulu ina e tangata nei taito tasi. Le aia lea. E whanau tele se teimi. Ai pe ona tā ua mai le apostolo Paulo Iaso ua tua nai. O le a o mai Iaso, o le a li liu e se ai nai mata o tangata i le upumoni ma le tali tonu atu. I tala pepelo, o pe ona tala ina atu to atele le autus tala pepelo ma le langua ina isi au fai lotu lunga o le pule la i teimi o sauninga. O ia we. O le ala se mea te taun tātou fai e tātou nei o tangata kerisiano. Le se mea e aun tātou fai e le mene. O le mea te taun tātou fai o tangata kerisiano o le tātou tūtū mau le fionga pa ia le atua e pei una feta lai masaunua mai ai le apostolo nu ese li nei tai au le susunga po le fionga ia Paulo. Ia o tau ave o tau ofutau mai le atua. Ia te o tau mawhaia o na te te atu pea mai aso leanga, pea umana o tau whaia o mea uma, ia o tau tūtū mau. Ne nā whamawina i tono le Efeso e ono, anona whai upu se fulma tōru. Wai ei o malawa wahenga o le fionga pa ia le atua, e tai ala i tātou temi tātou te whitai iai ma mene, leo tātou whitai iai. Na whai tau lea me mana malama ai. Tasi nā waenga tā ua ia o tau ave o futau a toa mai le atua. Ave le atua. Whai o futau mai le atua. Ina ia o tau mawhaia o na te atu pea pe a o i aso leanga. Pe a umana o tau whaia o mea uma ia o tau tūtū mau. O le whamanatu le nā mai le au e leni mai le tusi whai tau mo aso leanga. E whaasino tonu i mea ia ua te tupu mai le lalangi e mese sio tātou nu pele o Samoa i le tele o tau whaavalea o le tātou malo. Ai mese ia mori mau pe pelo. E ta wai le suafa o le atua. Ma whaatasi nai le whaavae i le atua Samoa i nei whauwhaunga pe pelo ma le lea lofa. Ua whaatonuina i tātou e toe ilo ilo le whaavae o lo tātou whaatuatuanga mai loa atili le papa e tū mau ma le malo lue o upu moni wha solo pito. Lea o lo iai lo tātou whaatuatuanga ma le wha moe moe e ta tau ono tātou wao ma sue ma tofo i mea sili o lo tātou whaatuatuanga e ta tau. Awane tātou no fuai. Awane tātou no fuai le nei teimi. O le mea moni sili whaapea mai e ke riso le atua ua whaale leia le lalolangi ia te ia. Mai lona soifua, mai lona toe tū mamaru. Whawhitai, wa ana le toe tū Iesu. Ai nonga ma whai on tātou whaapea nei. Ia, maru whale anganga nā ta mā matina mātua, me se uso ma tū whaafina ia ke liso, maua mai le tātou pasore ne tāu whamanuia le atua ia te o tō. Manuia le aso, whaftaini u mo le wanoa. Malo, whaftai lau whionga te pa au whaasina to le afoa, mo le malu tai au nei tai au, ia ina ianga leile atua ma wapea lo malosi. E se fo i upu mai le whionga pa ia le atua, ia e whaatino ai fo i ma whaatau nu ai lea vaenga i pokala me o le malu tai au, ia mi ia lea li. Tai fo i lana upu nei tai au, so soani pea ia tātou. Tātou whtai ai pea ma nei lau langi o whaingtā ma tele o popua ngā. Le ngata fo i lea o le kele o le au whaikala pepelo ma le au ka whaikala le ma whau ma le au ma ka nganga. Fia mau kupe fia mau mea. Ia ai a mea ia whamatalanga ma mea. E kari kongu ai fo i isi tangata vai vai. Ia masanga vai vai a tili ai lama. Ia ai lea a o mai fo i nei tai au.
ia au penga le atua fai ona te e atua i tala pelo ma le mafau ia ai fa sa pe o tatou nganga ia wa le tatou maftanga le au noa ma le atua ia so oma ia mai ka mai se vi ingo le atua e salani ai la na fionga pa ia fa nga solo tatou pokalame pe ona masani ai to
Se fuluma le lua minute ua te ai nei le itu la malu sini au se talia. Malo lava le whaafonga mai le mamalo se tātou watunu le nei tai au. Ia mana ia si vi inga lea o le atua e tauna pese ai la tau o e fia kara pelo e koe fuata ina ai fo il tai au fau mai le atua e ave ese ai le pepelo le anga ia whaina ai tangata e toa tele. Ia pe a e fia e ke pepelo. Ato le po. A whin mena tā wai mamole a ia. A whina le taitotasi. Ma le ia a toa tele. Ni ala lea ua tuu te tonu le tātou whaavai. Wa atoa i loa la tino tama watau siti. Wa iei a ia tangata tuatasi. Ma le ia tangata toa tele. A whaile tangata tuatasi le pepelo peo laudi. E whawhela tātou ia toa tele whalongolongo atuai. O le tātou ai a toa tele. E te e atuai le pepelo le tangata lea. Le ala wa iei le wale upelo saunoanga. Le ala wa iei le tātou whina le le mana le tu tato ile loloto nanga le fu amatan tato walata me tembe fainga palota le fu la amata na sau me nei pepelo la ne le la sau ne aya tai totas asunga wakaki akul aya to tele wale me faina lan to e faile wanga la pepelo kai ko kasi fina le la pepelo to tasi la ulima ole le tunu ole atu ina tu pe o to lima e pule o to te lita ta fai mai le malo ala le melo tupune bo ole le tunu o te fai tu si tala fa pena le la te fai tu nei ayala le tala pepelo ya le la na wa tu aya tangata to tele e la tato ku loa peila tu langa nei ai in u pe mo mane foi lo fa so wal pesile le usu nei te mai tai finale manonga a finale lato manonga factor ya te mai tai nei le lim faina popula ya ai lotu su i se pese e matua mta tia foi le ngan ale tu lo mori mai mo tato ya ngas pese nga foi fa longo i tangata to telo tangata o tangata kirisiano ai ona ua matua a fia le fainga ti apolo man aya tatau tai to tasia pe pelo ai tato tutu fa tasi mo moli di tato mau awane to e tupu me se me fa pe tonu le tato watunu le o tato wanga le ala fule na le tato ta pena le fai fa longo tato bai le fifiti apolo i tato mafofonga inu le fifi mafofonga vatu e ala tu le fionga pa ia le tua langa ti nei ai me la mana na ofu la to e fata nu e fa vale le tu nu e mo mia la tato fa longo i ye lo tala ia le moni wa to tele tala ingale nei ia ta tele fa yatu e le wa o se fa masina ai kasialo va yo ka waso ka kia enu me fina tialo lo au voi mo ko au voi la va sea okay offo fai mal mauti no tangata oina fai mal mauti no ya kailo ya e mane fina yo mta puiana leli mosima so ta inga mal fiona tu stala ya tata notesa le ai na tu mayama fainga upu ite tanu yo ya tafso tai ya le foti tali inga la vale mau se fai se malo longa le ya au te loa so tai lone ya te lofta morta to vanua male fiona tu stala in New Zealand ya e fa pena fo in fa o tato proclame me tato tu stala le fiona le atata norte sai New Zealand ya tala tu le in utu sa pelo sanoanga malo saunoa fiona le pa fascina to le fo ya malo fo fa tai fa futa mai fo nisi o tato au ai nga le fa tu ama futa mai dungo o tato alata pe fo fa fo tip lady le ma futa mai ni blame of oi au New Zealand ya pe au i fa tu le na o wanu ia fo i le si vai tai ni i se fa na ya ile tua ya te o to mana ya fo isi le fo i vai ngo le atu no le fa ta lo fa mai ai fa fo tip lady ya tau le pisia pe kai fo dinga tu fo ya kala stete ya fo dinga ba ai le fo pitano ya ai malo lava le soifua mai
folawilangi mānei tai au le manu se tātou atunu. Ia le fo ua whaapopo mai, ia tātou no fōa e tolu, mo le whaamoemoe le aso whao o topa. Lea ua whaapopo mai, ia le no fōa o le fionga i atu au pepe. A Josefa se tema, ia whaapea fo ia pupu i whatu e lia tau ili. Ia ma le wharetua ia Filipina, ia le fo ua umona totongi mai o latou no fōa. I le aso anafi, le tau no mai le aso anafi, le ono se lau tāla mono foa ia e tolu ia o le ala ua. Tula i mai tātou se leni nei tai au. Sefuru lima afe iwa se lau. Sefuru lima afe iwa se lau tātou se leni lea ua. Tātia nei tai au. Ia ua fo il tātou peimeni le aso whao. O iulai, aso whao iulai tātou peimeni lo na lua. A o le aso whao o Augusto. Le tātou peimeni muli muli. Ia tātonu e uma loa le aso whao Augusto. Ia ona loa i loa lai na tātou uma o le awhiawhia i le apo. Ia ma le tātou taitai sili. Le sui taitai le talenga ia lauofu po le fionga fo i le ali whaipule. Ia ma le mawalunga o ali ima tamaitai whaipule o. Ia o tātou vaenga whai e pui ia tau e tangata Samoa. Ia la le aso whala o kuso. Ia e whamae ai loa tātou lau ma watu o tātou peimeni moni. Ia ma whai ai loa ma tātou lisi lau fionga tapapasina whaptai fo i lau fionga tu au pepe. Tai lewa. Josefa se tema ia whapea fo i a lau fionga tau li pupui whatu tau ili e lia man whaitua ia Filipina. Tai whamau popo mai lea fo i vaenga o tātou pōkalame. Ai tole foa sa e tau nuu mai o utala noa le maro le atu nuu. Ai o te mana o toi tatala mai ai lau tōwha. I le tau noanga lea ua wha ea mai e le loia lea ua tūla i nei mo Samuelu. Wha pea ia aunga o lana sau noanga. O Samuelu e le ato atoa le malo se o lona tino wha pea nā malona mawhauwhau. Tole foa o aula o te matua i o te te. Te matua i o te te e whaupunga lea ua whai mai e loia lea. Pe a fua i mea na saunoa i ei Samuelu ma le whauwhaunga lea na whai tole foa. Le ai ma se mea na pa o mea sa whaatonu ina Samuelu e tautala i ai. Ina ia tua ia ai na fionga lea i whaipule ia le ala. O ia na soa ina le tamaititi lea ma mali wai tole foa. Malo. O te tautonu te tautala fo i mai whaaloalo i le tūlanga inu ono le tamaita i loia. Ia o si tasi fo i o tu whawhine i tau mai fo i a teao tu lou le sunga i tamaita i loia. Ai o le mea whina le whailofa mtalanga. Inu na whailofa mtalanga e le whailmalu whalengang mo meo taxi o fua. Whapena se waainga leo te waai e mele tupu. Wa uma lava ia loia. E tasia loia na tula i mai. Pe lele na o whanganga le upuna. Ono le tele o mea le nei. O leo mo tato wa ai tino ai. E leila ma se mea o pongi sa i le sila o le atunu o temi nei. Mo malama le mtaupu. O le whauwhaunga. E leila wa halu. Wa ke ia wa koe a whea ia le tamaitai loia le ia. Ono lea, ale a whea lato keisi ia na lena fola. O whea ia lato lo ia mai New Zealand lena fola. A saunga, whai uma lato lo ia, ai le se lo ia le sunga ia Samuel. Ai sea mewa le se lo ia Samuelu o le tangata lea, o le toala whautama lea o lato lo ia la mo. Wana le Samuelu, e le mia na ko lo ia la? Maa lia la. Ala le watu Samuelu. A mo mai lato lo ia. Ai sea, wala wa lato lo le, wa su e lato le me sawai. E le o kia ia Samuelu. O Samuelu na amatenga o fau. Wa fau Samuelu. Wa le anga le ulo Samuelu. A le wala lafi. Ia whaftai fo le lo ia wa whea ia. E le ana wa vea le tūlanga le nā. O le ala watu lai mei nei. Wa sau ni tamaitai lo ia mwhapea mai. Wa le anga le ulo Samuelu sa nai nu. Iyo. Wa le anga le ulo Samuelu. E le ato alo na mawhauwhau no inga le anga leu. Ia.
Walmela, me foi for mai fa pitoa. Eso ina wa o le vai na lo ia Samuel, wala nga leu. O le fesili. Le me wala nga leu Samuel. Mam to dia le fa pe o le lo ia le tu lava ilana foi na tu nga fa lo ia. E mo moli lo na ma o tama le wala nga leu. O le fesili tele ai sa wala nga leu. Wasa tato lo o malava ele le nga leu Samuel. E o la ina na tau loto le na fai langa moli mau le na fai le pasita. Le tato vai ele le nga leu Samuel. O le fai longa ta mai le nga leu Samuel. O mea mai na fau. Ele ma se mea se lan fa mata uma Samuel fau. Ne na no wolu tia nei puava le vanga le. O no fau na fa mata le Samuel. O le na wa vai ta mai tai loia. Wa le nga leu Samuel. O le fesilitele la ai se ame wa le nga leu Samuel. O le tali anu, mo mafua le anga leu Samuel. O le wodi ia. O mafua na valea Samuel. O le wodi ia. O ai le wodi ia. O la uli. O li o fepolea. O finale o ya ke le ka oi ngai o fa pa la vai ko lu le. O te fa lo te le o le tu to mai ta ile fai dona to ta la te le tu langa le. Ka ki ela al fa kai kainga. Mafua le anga leu Samuel. Ma valea Samuel pe mele tau fatata le pesidi. O le wodi ia, no ngovinga, le wa faila tolo ia. Ai le faila lo ia langa wala ko ro valea Samuel. O la tau le ma fuena fa aperta malea. E ma fuana valea Samuel, wale sanga lo ia. Fafta ia finale tamai tai lo ia. Ua ia sa paisa sine au ona. Ai sia o ia lea, o le lo ia lea. Ngake koe ka ua umale wori ia. Wa amana on lo ia lea ia sao Samuel. Ora na mau lea mamori numa whamsinonga. Wa leanga le ulo Samuel o tangata nei. Le mena nai le loa la vaanga lea. Le tala le vinga le tala lo ia la wafai. Wa leanga le ulo Samuel. Abatu lo lea su e ia Samuel. Sao le maritali fa mai. O la ele le ulo Samuel. Ia fa matala lo Samuel me sao na tupu. Le mena na ta we tele le sa noanga le wa le anga le Samuel e avela Samuel we so a su e te fo ma yo le le Samuel fa ia tu lo te mai to lo ia fa matala lo me sa nga le lo ia fa matala lo nga mo o male le wodi le mena na oni o tato fa no ma tato tau le pua malafo te mai tai lo ia o le wa fa nga renga te mai tai lo ia wana sila wa le anga le ulo na le si alo le la tunu wa le anga lo no o le sila fesili tele la vesau ai sa wa le anga le ulo wan mai tau le tunu ele fa pena le anga le ulo le ka ngoi o pokala me finga le tu lo lava o pokala me to ya ese kanga ka le anga le ulo e aru ka ngoi o tanga ka ngoi mala ese tanga te le anga le ulo e o fa tasi ma fulea e vai laudi le família uli ke ewa kuku wa no vinga nga no apu dai ma avele vale oi so ele ka fe ngai dia tato le na tato vai termine la na meu que isi vale e la ko vai ke me poko vale a faila ave e finale le maule at mai tai loia ave funelo voldeanga le Samuel o facilite le la sau ai se a volanga le Samuel su e do la ile wa sa fo mai fa pito e su e ko lo le Samuel ka umero fo mai o le me o le anga ilu ele o le anga le Samuel wa kele mafkianga le fele mai lengo ka wa finale le fo mai ya Dr. Leuso te press usa wa mai longa mafau o le nga fa ki e longa mafau ka ave le kele le pepelo wa ma le fau e te lo ai no a halu le po a ko eska kilo simta upu finale e malama marika e au mo pe alu fose kimo ko ding o mela wa tupu ya Samuel ala sa le te mai tai loia o le su e lo wa mo lo Samuel e le o le anga le uru le fesili lo loia ia saule fa matala mo me ia wala le lo ia fa makala lo e ko iokia aisia a so la ke ai so le a le so le e ka kaunga o e fa perpele pa wala mene manga o le mai ko Samuel nanga mai ko Samuel ka ko lo o mal me kupu Vai mai lo ko Samuel o la fina ngalo le tu ai kupu se me Samuel e kwa i fo ya ka ko a melane a me se me ai kupu se me Samuel fa mai ya vai o vai ngade melane o la sefe la va Samuel melende ai su la vai su tu do Samuel ai o la de le no ma fa ya fesili lo ia
kau uma mena e ke sao mena ai sia lo wale anga lo udu ngo kanga kange la langa le anga lo udu faongo o me pepelo nge ya ke oi ka kau lang ko ese mo me pelo nga fa makala uma yang holo lo vanga ye loka ai folo fasalanga o lo fasalanga e den finga kwero se me ango filimu ero kaya ko ko o no falo leo aro no falo o malo kaya ko alo bodi o ko mana ya no falo malo nga oi le iPad al falo mal o le spinga case ele pensam talai na temi ne ai ka o pen me de te tal no ai so ai no oi le iPad le am malo le dange e ki fa penga lo ka afa ko o ma fo fa makala inga le le nga le wa ka wi foi lo ma fa i nga wi foi ai e nga de se leo Samuel o Samuel o pe o tato le na to venei sa le do Samuel ya uni tato fa pe o ka ko fai ki o tamai tai lo ia tato te le lo a wala sili ese vai le ma fai ona te pepelo mai tamai tai lo ia e bana le o sa dunga le ora na mau wale anga leo Samuel pe fa perna e den finanto alo ese na ia me mau dia wale anga leo Samuel o le sila la sanga la su me fo mai e su me fo mai fa pitoa e lua fo mai kan su mai vai mo su me fo mai ma lo le sa fo mai no ngi fo mai fa fo e su ma ka dia o kupe ro wat ma ke mi wat man de ka mo fa la ko ti de fam sinong finance me fo mai a sa fo mai fai fa mai ole o Samuel la de o mo le minga e do pamua le o Samuel ola e pio le vai finga le anu pio le vai finga le lo fa pe manga mi le pamu le vai o sau do le vai me le o Samuel ke minga o ku fa pe le vai manga mi na se pamu vai e pamu le o Samuel ole me le o tupu nei pamu ko le o Samuel ka fe le vai ia wa ta u ma Samuel me le tupu fa pe lo ia no ngo vinga la Samuel e de o de anga lo o le lo au ai musu o lo musu nga e ke le me ku puai e ki fa pui ai e fa pui lo langa ako ai ka mo fai lo pa mo le vai lo ma fo Samuel ya le ke me la ba ko vai fo la au me nga ku ko fa la ma ko marka ya wa lo fa pe ke wa ku wa la me lo Samuel e fa me la ya la fa sa le va de ka u do di ya no vinga la e de o valea Samuel ai ka ko sa mena awini tato awini ka ko bavi attack ku langa na o le wa mamulu mai fam tananga loia wa leanga le do Samuel e ava penele ado e de su mesfo mai lo ngo de ta o monton wina tala loia le va melo ia wa leanga le do Samuel o mele ta na fai su e melo fo mai su e pesa su e tu lo le do Samuel wale le o sam le o kama la o fai ai kama mo le vai vinga le wale pamu ala no mi ka nga po vinga le o ia karo sia tole foa ai sa o kusa lo finangalo mat finangalo loia wale nga le o sala lau ia fa mtalanga loia ia o le wa ia fa winga ia le o ka mfai loia e pupungi le me mo fai Samuel ia a fai dai tu salo finangalo mat finangalo lo ia oka se me ina abana ia foi e sao mai ia foi Samuel ia mai le pepelo na ia fai ina ia taul me boni mai la to uma ia anyway pe ka o pe le ka se la wale vana fo la ilu mo fa masino ma lu mo le ma malu li mai tai fa masino le me le na tupu le na ma fu ai on tau tala Samuel to le fo i tonu afita wele langa upu finale ta oto yoti le ka oko yo ki pifo yo yo pi finale aruduma ke o so do lo ombo sa tu ke o so foi lo ombo o mena lo tu porque isle sa le fo mai fa pe mai o le mo le anga le do Samuel o me la vetas e ma fuanga le anga le do Samuel o pepelo da bodi ia a sa fo mai fa pe me o le do Samuel ya sa do Samuel ka wa ngai ia o fa pe ngai mo le ngai yo le pamu le kongo lo fai ai ma fuanga me da bodi ia ma tau dia e tau lava na yese se to ingal mele o le na mo sa no mata mai tai lo ia ya yu ni sa po wa fa le tonu ni Samuel
Leana tātou loa o malava, sa whaingarenga Samuelu le whātoanga lea, sa iei Samuelu no nauranga atoa, e le iai masi e pu whāpea walea Samuelu, e le whātu sina Samuelu ma tangata walewa na mai le mai lea. Leana alo maanu wala, wa ke ia walea, na poto mea Samuelu, pai le poto Samuelu, leala, wala au mea leala, lai tau kau me Samuelu se vai le poko Samuelu fa mai ngalu faro leala ai loa o ma Samuelu me uma nei o le mele mo tupu ke ia wo valea fa fose leala wo mau lo ida va ngol lo ia le e fa sa o lo meta pule ma nei fo ia le fina ngalo fa lo kaula ai nga sa ia le lo ia bo sam ele ka ua mai lava nga mea ua leanga le uro Samuelu. Ia whana tūlanga nei, e maua umma tangata ia sa whaatasim Samuelu. Walmena tā waimene au nei tātou wawe. Nanga matau dio ngā wenga, o ni ngā wenga lo ia, o fiso soani whamasino, e tau me sa. Mea whaila nā lana mo musu ia, i silo ia Samuelu. Wala lako ngā wenga, o whamarunamo Samuelu ia tau me sa. O fiso soani nā lo ia whamasino, ngā mena lana tā ua mene o lo ia. E le ia se lo ia e kam fai. Whaavlavela, ua vai mai lo ia, e le mawhai o na lato pepe loan ma ta upu lea. Lawa so sola ma Samuelu. Lea lawa sau nei lo ia lea, kilo kiskamo Samuelu. Ia lea na pea ki ropo at Samuelu funga whaavlavea. Lea lawa mai lo ia lea, ia wale le. Lea lawa mai ngina ngā whatatanoanga lea. Lea lawa whanonga umma Samoa. Lewa ngaka i keisi Samuelu, lea ngano ngauru. Wa valea, o le mele tauna whai, sua mrefu o mai. Ai nu ta ua ina mta upulea a su e mai fo mai le fai mai o le de rot kama ai musul kama kau kala o ngai do pamor le vai o non fai ai on fa pe mai do fo mai ngai le ia nga fai filo fa la au e pamor le vai de rot Samuelu sa lo Samuelu fasili lo le lo ia le wa wo le lo mai I do wo le wa mam na mai melen tu I lo mam na ia kusi ma me na fai le wo ia a bakulo me ia fai lo ia o kusa ma me ia ke mi de anga lu Samuelu ia ma kwa solo a koa ka ngei ai nu o ke de ka dia inga le 5 kausanga po le se furu kausanga e solo a koa ai sia le tele ia o ke ia fa me o io fo fonga a le ke ia le anga le medana ia tato tano mo sine yuso ia Samuelu ma fu anga lan tato tele ole o me na fa fau tangata a wa fai nei sine ia tali po sine yuso ia po sine foi tambari me na uni tato bave vingati me posi mali ia ka ko ia tali atu na lo ta pu inu pa papeo fa mali ina lo finangalo wala valoina ia ma lo fa tai to le fo ma nei fo ilo o finangalo ese uma tato lagona wa ese fo io lagona na o saksake ai fo taya ia na fo wa mai o langona ia mana ia fo io langona ia alfa la vela vele o se lo ia ia maneno ele o se lo ia o te fanga ngalo ia vena me Yesu a po me si tu li di we di sala fa na mo ngala e de fa pe a fa me fa pe ngau li li o ko le po ka pe me le fi o ko e me se senga na o lo ia le ia te mi nei o la o le te avea maloia ile fionga pa ia le tu e fa mana mana ia me ia le te vai mai nei taia uma e fai ele tato ta fa le nganga le no fe me nei do asoloia en o te fai te tale mena aisia wai le do se si pola melatonia to le fo na to le fo ma le tu e mana mai fa la alo e ai fo ila le si ia basalo wa to fa fonga sa mo ile tala tu pe tato watu no o anana ia ole o le tau tala tele la ile tupe ai ole a tato fa tali ile fionga ile to fa professor to fa madino ole fo ma yo tama inga ile aso lu ole aso to nai ia se tato fa longo ai isana saunoanga ile tala tupe ola wa ia mai tau anafi oko fe e molinga fo i pepelo ala uri le pepelo ale mingiska o kupele o yenge ka fa pe fo ia ka ika aya se le yo si tamali e se le matanga ma maua lo le tanga tai mo le pepelo matua fa matanga ina ya lo na ia se o manga po le ale fai mai e au le ma la le ma ai maua lo le pepelo oka o se mai piko sili le anga tele ai esele matanga o le mea o lona pepelo ina o le mamanu o le atunu
le mamalu o le atunu a mata mai au na le atua o tamā matutua ma tinā matutua faaululunga o isi a fioaga ma faaululunga o isi aiga a o lelei seʻi kaupepelo foʻiga o se lakou aia faalapotopotoga foʻi lele ae aua le fai mai ai luma o luga o le palemene o loo vevete ai upu auā le manuia o Samoa ui lea ia o lea foʻi e loma le tatou pokalame ma le afioga le taʻitaʻisili ia o lea foʻi lauagalulue le taʻitaʻisili ia ma le vaega lea le foʻi le ofisa o le lalego le mea lea le laveai ia lauli o ia le ala ma nai tatou faipule ia o alofa faapena ma le toeina i le fonotaga lea latou ia latou te talatalanoaina le tala o le tupe ia masalo la o le ao o le asā ma ua mai sesi ia faapopoga o le tala le tupe ma le toeina tatou te malamalama saʻo ai ia ae mai se foʻi le fioga i le polofesa o le tofāmalino ia a o le fomaʻi o le tamao aiga seʻi tatou faalogologo i le tala o le tatou seleni lea na faamatalaina ananafi i upu pepelo a le minsta o tupe toleafo ia e faigatala ana faise manatu tulaga lea inu ma ne foi lou faasoava le foʻi e totele foi o tou te manatu tusa tulaga le oa o te faatali e latou suʻesuʻega ia na faapea mai mai le tonu suʻesuʻe le ae faatali le suʻesuʻega ia o tupe ma meia ia o talitonu a ina ua uma suʻesuʻega na wa le faatali fai mai o mea uma ia e faia mo mea o tala faatatau o le tupe a ainuu o uiga o tagata nei lea ua fai le tala faatatau o le tupe e ua tatou loa lea o se mea fuafua fuinale ae le faapea ua iai ni tupe a tatou vavaai atu la ua tele lava ia le pepelo le sau e une tatou pole na o mea fuafua pe o le uiga nai ai matau lea foʻi o le mea lea na lusi ai le fia faafogafoga o tagata i le afioga le taʻitaʻisili ma le vaega faaupufai e puipuia ia taua tagata Samoa le aganea ua alu le talaʻiga sesē ai leai lava ma se talaʻiga ma se tali o le afioga le taʻitaʻisili faapea foʻi le vaega faaupufai e puipuia ia taua tagata le mea la ua tupu ua ulu i finagalo le toʻatele o le mamalo o le atunuu tala pepelo ia sa kalaʻi e lauli ma le vaega le ukulaʻi maigei lea la ua ulu ua toetuu atu se saunoaga ma le afioga le taʻitaʻisili ua lē fia taliaina ai se ua ulu pepelo o le mea la lea toleafo le taimi la lenei gagasau a le pepelo kali sau pepelo kali sau pepelo kali gatuu le i finagalo le atunuu po o fea mea e fia manaʻo e faafogafoga i ai ma fia manaʻo e nate taliaina po o le pepelo po o le faasaʻoga le faasaʻo atu ai toleafoa mea la lea o ke mimika i kapokalame lega iai le polofesa iai le polofesa ga ke faasaʻoa pepelo ia e fai mai mamalo le atunuu e iai foʻi le afioga le taʻitaʻisili ua fia tausaga o avea ma palemia le tatou malo faasaʻoa pepelo ia e fai maigei ko le foa ke ika i le pepelo lagagai lē gaʻugi lakou aiga la lau ke pepeloa le pepelo aku ai foʻi ma kakou aiga ia ae pea le agaga o laʻu tali atu ainu ia malamalama foʻi le faafogaaga le atunuu o lea te sosolo lava i ala o mea i ma le faatulagaga pea ona tatou faalogologo o le fioga o le profesa faalogologo foi le fioga o le taʻitaʻisili talu ana tupu ma le mea lea ua faamalamalamaina i tatou lea ua tatou malamalama i pepelo a le uiga lo faamatalaga laga lea ua sau tala faatatau foina ma mene o mea nei lea ua tatou iloa lava ae o mea e faiga alo mai latou lei o mea ia le fuafua o mea la ia fuafua ua tatou iloa foʻi le mea faina na fai la tausaga ma taimi tuna mai le vaega lea ua tatou malamalama uma a le tali atu laga le faafofoga le mamalo le atunuu ai mai se foʻi o te tali luga o le tulaga faina le iala o mea ua lalava o le tala faatatau a latou o pepelo ia ua tuanaʻi le faatali tatou le keimi e fai mai ai le suʻesuʻega foi le mai kusi faapikoa le la uma lava le 5 tausaga i le faalogo akua i suʻekusi faapitoa o te musu la inu o te faise faamatalaga foina le e lelei lava o te faamatalaina pea o lea lau e saumoa la saʻo e le sesese o lenā mea o la foi te talitonu ae mafaina latou alo mai faaupuga nei o mea le fuafua e lini mea foinani pia o le tulaga nai te faamalogo atu mea i lau afioga te paʻafaasina e saʻo foʻi au saunoaga ae e avatu lava ua uia lagona e faapena lava ulagona e pasaʻo ai luma ulagona o lesi lea ua mai le latou tala faatatau po o tala fuafua
o lea na fai ngele polo misi o ile afio anga lea o ai foi o salolonga kulo lava salolonga o ta woto to afio a le saule la to tala fa ta ta ole selling ele o mai ai se kolu miliona ai ame male afio anga le ku sai ma fola nga ia ka pai le fo ina sa no le afio nga tai sili le afio nga doctor tu le epa kokongi le kolu miliona ia foi ia salolonga kokongi le kolu miliona ia salolonga pe a fai ongi fola nga ia nga fai ko ke mang malo mai ai ile fai nga kokongi le kolu miliona ia salolonga ia ale sa nei la totala ele se kolu miliona nga o mea pepelo to le fo io sa fodna tu langa matoria la o enu o le ia to tasiana la uli mana me pepelo ina fai ia sale longa o la vai ta to tilo e lo menan fa mel kapeneta le la o fongi la udi pe fa fenga ko e fai ko e mai kuanga upuia wanga upuia mo ma fa dele le la fai mai ele fa wa lo mo se skas ele ia ni upu fa penga nga fai sale longa nge fa so lo mo se nga la ko fa mai ma ko ku la i mai lo ia ke le se va nga ku le nang mo ma wa ngo fa pe mai le finali ia pipi ia ile la solia alo nama mai lava ngai ka ma o fai masuio sale longa ia te ia na mei na fola ala la watali mai ele faua lo ma sa setas anga ko mo so o vango finga le papel le ai ka ki ia lo mai ka ki ia lo mai la ko ke lo le menga o loma e fai mo tanga ta finga le ka ma fai e fa kuskusa mo me o loko ele o ia se loko menga o me e fau me o kala lei ana ngo fo ma mai nga fau punga mo ve fa mo mori ka ki ko ha lo mai o si ka kuku mai kong mai ale kani e ai se mea pele ai se mea nga umana ia lea alo ko fa pe mai fo ia ama ko pale mai fa ko o jor ia pele mena le fa to enu o di tau tala mani fai tete le tu langa e vai oni tato popole wa o le wole sau i na wai lo le le al mena fai la le pepelo la fa fonga sale longa ele ai ia se mea o upu ai la udi ai ka kawan ko fo ia la udi le la fai fa nga paloka longa wingam ko le fi popula ni afi anga ia la udi pa ko e pasi ku dum ai sea ole ngia mal pepelo de se bel de o le wata to va ai atu le basau le pepelo ale afo ale minsta tu pele fo le wa ia nei le afo nga saule simbing ska ku pe nga pepelo la val me nga fai ale afo wa saule simbing ska ku pe oka e masau aku la pepelo ale wa ia nei lo lo winga to le fo tonu fo yo ia ni wala fa ala ku e laka ni lo pol masinga pol tau sanga fo ko le fo e ku familio nga ai ale amatanga mai le tau sanga tasi le tau sanga tasi le miliona e tu watu to ao pule o to aluna winga 5 tau sanga le no fo inga 5 miliona yo fe o ia le no winga le fa karikari se ia o mai fo ia le si fa inga pa loka ia ko ia fo ingi si me pepelo inga ia ko singa i pe fa fonga anga le malo le tunu to le fo ele to sao ai nu nanga ia ka kala ngoai pe kala ngoai pe fa ma ku pepelo ko ke mafakia ele ko sao a fa fin ko sao o le wa ku la mele fin professor ia takta falo fa malama fi me fole fin te sili fa malama o ingi si sili o malama le tunu ono le tu langa e mangi fo e la pata ipea o le tu langa na ele fento e tupu o le mele na tupu ele fainanto e tupu le ala buta to fa malama ina le tau fa valeo tangata nei ele le mele tupu ale wa no ko kiki ali mai ko le fai nga paluka e ma fai langa na ko mai fai pui ko fai pero ele fai mele kam fai ka ko ia fai fa singonga le ia mole unga ka la ko vai nga le fai pui wa a velo fai pui ia wole no poi la sui kulanga ia la ko pero wa le kungu ia ona nga mai le kungu na makanga nga le ya me uma pe o le tali atu na fu namta upu la wo lo sa longa a wole saul kara ko pe mai ia la wo lo le la fiu anga le wa fa valea la to e lauti pelo ngia la to e lauti o le ngia la to e lauti wa vili le ka lauti pe ale mam nam sis wa ka ko se ki lauti ia ele fa wo lo mo se kas makanga no winga la fa valea si ngu wa wa pole la fa la ko fa me foi si pelo le winga le pode fa wo lo ma la ko fa me ngi si pelo ia malo se pelo nga pelo
Ini koe sao menga ai nu mat fa laf. Ma lo telefo tele lo pese me te fiatal no ia te to tasiala le me le te fiatal no ai lo fionga te papa sita a. Ona la o le porkalame le ale kamalo le makai fale le opio a pio. Le e a da. O a o tele fo a wa ai kamalo le ma na sauno. O le ale mea a inga ai ma fei ka inga ka ngaka ia le ala le pule le ale me ala le pule ia kasi le me le o ko ka ni lava o ia tia e ala ona e tai le stangata le ngai ke le ma fai le o langa o le stangata e va e singi le o langa o e ma le o langa o le ala le pule ma kwa e le so lava i le so i fu a o le ala le pule ma le kulanga la ia le ala le pule ai po le asosana te anei la wa fionga ile te pau fasina penga fai se tau maftanga ale ala le pule ia mangai anga wo fai pisingi si fo ikua i po le fanga po fese faltan malo le sa fai ile ai a fo ini la to wata ia tata pu e batu i lunga ma ai ngo fo ile ula le ma au mai le ata le bene le fai le tangata a ai tala noa ia le pule fa peo le walu le pule tau pule le be a po le be le ngale o mo lia le pule pe a fa ye sa o la to o le pule le anga kala ve ai ka mai kiki le me wale o anga le valo ko i fa kala pe pelo to le fo o ke ofo ile ko nga fa sala la ko le ai wale kwa le ai angi me fa po kala me le kanga nga o me pepelo le fai mai to le fo a matalia foi le ofisa fasalau lea o le toʻala faʻautama lea go koe samuelu a maka me le case lea a le ana e kamafaia ia e faisi auala figa le e sao ai foʻi latou a ua o latou o le vaega o le faufauga lea a o lea la lea ua tuu mai taimi nei o lea foʻi e taumafai latou i auala uma lava e tau faasesea ia tagata avainu ua uma na tali le fina le ia le ala le tulaga lea o faamamaga le ala lo te tauni nei ua uma na faamailo ia e mahea lo faamasinoga lea liliu ua tuloʻi tusa lau faapopo ai latou isi o latou moliaga ua uma latou tala tau faaleaga ma faufau e fai nei le hero tatou pokalame a le ala e ave ma le faamasinoga ini talitonu mai naga au te falagologo amau falagologo lei o gasaʻi tatou faagau le malie o lea e faaputuputu lava mea nei ua e uma lo le faamasinoga lea e o'o mai le malosi le tulafono i New Zealand e o'o mai la le vaenga lea langa o latou le na mataupu lea talitonu mai o lea o le mataupu lea ua vevesi le tunu a fai la le fai saunoaga faapena ua ke le makamaka le pokalame lea inu a fai la ni saunoaga la fai le pokalame na ia ua ne tatou pole le latou ia le aia tatou tasi fina le fai a latou ia ai vai e tatau na latou popole ai faavelave la ua lē mafai ona laua latou loa o latou lava e iʻu mai ai ia le faamasinoga le fai o le tali atu na inu tulaga na o tele fai tele se faamatalaga naga lea ua tatia le faamasinoga paua mea lē fai le tagata nei o le faaleaga ua lalo atu i lole lei mai le hopefuina le akogu e liliu le mafaufau akogu taipe o le mea lena fai mai poleaʻi lea fai mai poleaʻi le atu ai ia talosia e musumusuina i le atua ia faamasino e fai le amiotonu kusa laua e loa e poleaʻi ia o le amiotonu o le lokoga ia a laua kalokalo ia fai le amiotonu aloguiga le mai poleaʻi a sau le uga i le lelei e le amiokogu faamasino me lana faapena fai le saunoaga ia te kokamaʻi mai ai ma e faasea mai lea lau te tali atu ma laʻu ava ma laʻu faaloalo o gasaʻi tatou amaka aku le valea o samuelu luai nei mai lo samuelu e le valea ia kaʻu lo samuelu le uli mai o makaʻu ma samuelu ma le ofisa fasalau lea ia faai au faapea mai lo le o samuelu o e fesile kule le lo ia iai o aiga e alueluga i o aiga faafesoka ia e lo peke o faapea mai samuelu ia ga mai le kelefogi lea ga faakamai o isa sa ogofo ai o ikogu sa agofo ai susuga ia laudu isa agofo ai o lauliga pidia le kelefogi o aukaukala o me laga e le faiga o le la faamakala ku me le kauga faamakala o le mea lana e le iloa tatou o le fai ua lelei lo leu lua samuelu kakokalo ia lelei o samuelu ia fesili lelo ia o fega ai lau i le aso na e ai ua faapea mai lahau ia samuelu ia
nga ngofo la uli le mpengo ka kala menga a ai nga va kur ke fong ya ya or ke fong nga mai ka ngo ya la ai nga pili mai ya or ka nga ka fu ya la nga ka mai wa o ke dei do se Facebook mo se messenger finga le al pokalame de o ke dei do fu nga ka nga ai nga ma sang ni ka me li ai ala mo ka ngoni ka ng fa ko mai ya o la ya do fa de me de o mai ai la o la wasa de ba fa o me la na ini wa se ponga na o to ba ve ke ko wika e ko ke de ma fo fa wa ele ai telefo ele ita a o le me le o le tau tala le me le moni ma le fa maoni le ala wa le va na lu i mai ele hero ko kala me o mai fa ulun ko kani ma o mai boli mau pe a fa ye mo yo to o ulen to po fa la vela vele ya ane ya ngale valo ko i me le ye ka po kala me fa ya ma fa nga luenga se ele o upo ga luenga ya se yo tadi atu lava le sunga le ya Mike sa manatu taita ya Mark mai lo for tu da fono tato po kala me ele se fasa sa tono po kala me ne o po kala me ne la nga le mena sa le fasa e sa we mai la to poala o onga fa se nai la sunga mai no fa lo lava yetu o vetu wa yo lunga tu langa e fa fena fa mai le fese tala lo ia ele ato tole ma lo selo no tino pauanga ele le fa ye ko ele ko ke o nga makai o le por kalame le nga fa mai ai ke le se tangata e sa lunga le manama o por kalame o le moto sa mo vi ingole tua nga le HPP e fa kanga tole fua nga le fa fanga ko tole fua me moni ma fa maoni e ka la e ki o ko kara pel e ko ki le mai ko min ko kala inga ia fa fa o ku le fare ku nga mai ba wai for kai ia e le fa o fare ku ave kam fai ave farsai a o singa me e ngolongo winga fiki upo le ona ko sa pe fiki da waru farsa ia ai ba lo fa tai sa mo te tak tono fo yo fa i unga le o tato pokalame mo le tai hao le aso atai hao ia tato pokalame fo i ma le afionga le profesa lango so i fua malo lo hina ia wa fo i lo fa fonga mai la patainga o fautuanga ia mai le profesa lango so i fua malo lo hina fe so ani fo i de tato so i fua ia tato te atu i le tele o le mau fa mai ia wa pisi ai tato nei vai tau o ne bisia le fa fonga fo i le tato fo mai le aso atai au lungo le matou apio fo linga fa apia fo i lungo le YouTube fa tai tele telefoi se mete fisa no ai le la ya te lo sina le minu tele se tau fai to lo fa mtananga le fa mai fo i te matou pito i no fa lo love tu sa le mele wo tato o mta pule te lo ai no ale fai nga palota tadvai finale sa atemi fina le la vai mate to lua mamai kile fingal pokalame matuna va pena sa ele tala sa família talieta sa tupu fala lo to lo fa no finale i temi le ya i me o pelo la uti ma tu la i me la uti le fam talanga o le fam talanga ma taulia la mai ki e ola ni Australia fa na Australia ma le ma na fi mai fa ngo me o campaign ma tu langa fa pena sa no le tele no me tau me i sa no me la uli menga o fa tu le ai la ke mala mai a wa ai tu ha fa me do le tala wa langa va ai tu ngale wo kali kongo fa ma sika mo mai o lo fa ngo wanga la o le wa kala ngo mai ya wa pi wa kali kongo vingale o ngole le presentation la udi fight pi ku lai mai sau makalia la le yo o ke mi sau ai bela wa te mi nei ala sau te sau la udi ni sau ai o le atu watu mena na pena sau lo sia talifa meta sa ngofa ma fa pe fe ma ka o kio pe pelo le tanga e o ka ko fa ngau ya sa ko fa ya ko le ka fa me fo i ku langa fi ngale le ka mai kam kiki no fa kule fa kalila se nanga o ke doa e fin ka ke ya ulanga le mo kwa le ai masi ke minga le do ka pe pelo la uli le fa ya nga malo ka wa ku la e mengi da pe pelo la uli o mai ke mo sa fa me ke so o le mo kwa pe pelo
o le makua pe pelo ka maka o fa afi menga o fa kia o whakati ngā kore kama mai ke pu ele video le si ainga ele magalia ele loa mai ki ngi mengi fasa mengi HPP ai lai loa le ainga o kama mai ke finga le o le faia le pokalame le moto sa mo le ala faia nga renga mai ke le pu e mo meu o maliu fai poponga e fia ngai e fai le ia ai ke ne o ko e vini mai le ainga ya mai po ia le faia le moto sa mo vi nga le mai ke fa mai loa o le whainga whaanga ia e whinga le e whaawau le pu e ngau le ia ai sa ale ngalwenga sa whais kama mai o le mangi o ngalwenga le akari sa whai ke lo lang kada whamai tēt so se mea ka ule whasa o ke le anu wai so se mea o mana ke minge wo fiu ka whaka anu mai lenga whasa le ainga ngā e whasa ka ngā Ted o ke le ke o walu se mea ia se fasa mea ka se fasa mea ka se ngaka ka se fasa ke le ke o le fai mea o ida mo kua o whangoa ngoa ba ko koe la uli le whaku le anga le whaku le anga i longa pepe loa o alo ma whanga o le kumu maramkanga lo kanu ngā uia lau akari ia o le ana ukau kala mai lau akari o whanong kumu le manguia Wheforinga mai o le aola lunga se o langa o whinga le Whailonga tangata. Whailonga ngaka, ma le kaui masui. O le ana e whamakana me ki au. So se mea na vai kau, e mua muaska ki a mai pe whasa le ainga lea. Pe le e ki a mai ki lea mungoa te. Alau ke lo le lei, ala e mangu o le loko kamkiki. I le mea whamai ongo ia le whaial pokala. Makaria, o mai ki e le whaialanga ngā venga. I le ula vea ia i lalo le HRPP ma le mangi whasa. Lai whaialanga ngā venga langa, lai ngau e whailanga TV mo le mangai. Lai lau ki whaonga e sau e whail pokala me. E a o kauinga i ronga kama whainga kele me le mga oinga i e whail lu mangai. Nei nei whainga ringa i ma whainga ringa fua i kako pokala me. O le kulanga nga ala uma mulu mai upunge ke le fifi ai langa i ringi upu yung o ai ia le nang o ke le dola para va venga la fai ai i le anga i do mo ko amusu da ke lo ko ko sale le ya ba o male akari o fu ingo o anu fo i e su e ngi fale e nga fo i ka sa bo fo i o mai e kuka ka ko la ke nga se ia ka ko ka mafkanga bole ka ko fa mo le sto na i tole fo o le kanga kai vi mo ofisi di mo bua e fasa pe HRPP a fasa le mai mau se kupe ave ia fasa e le mena i fo i malota loto la ngal mele al vai nga le nga fai sa mo fa ke ale ka fai nga nga mali HRPP fa ke ka fai nga o la ko mai na le wa mai le fo ko ka le ku i tole fo ia mele le ia wo kusangela no mai mas kama au le ko kan fai se awala e fo ni maka pule nang ke le manga o ka meki o fa penga ku so wa fa leanga ka ngaka ngile no manga o ka meki o le afi nga i male ko manga o le kalanga ya kia o le ma fenga o le ko fa se me ka se fas la foi langa ko kongole pokala me no moto sambo ke le fa ka ngase fasa ko kongole YouTube ke ave se uma vai afe ma fe ka ngaka i poloko do ngole YouTube ai sia langa le a mo e fuhala ko mele le ka pokalame o e falongolong e pokalame va le ala ko ke va le ia ma ko voia le mai maua pe nginga uri o mea ia fa makala moto sa mo vi inga le tua fa makala mo ka ma tina matua ko ke le mai le ko ke falongolong nga mo le ko mea nga ko vo le fa le nga mai pokalame pe la ko fa makala nga langa le ka ave le la ave afualo ma le fionga professor ma le fionga ia doctor tule epa o le mai le la mo wale tunu ia wa vainge ia ngono lo kai so se mela ia nia wo vinga le fasa e lo mai ke fasa me le ai te e kai lo e long vinga o sal kan fasa le fale fasa mai ia pe fai o te samta langa le faku le anga le ko le fasa ma ko la uli ko ngo loko fa ngau ale ku ia pe tu langa na le wa o ka ko fa ngau iwa wala ko ingo jai le na wa vese ele sunga le ya mai de kamalo le maka mai ke po ele sofa o vese maka papala na ngale sa unga mo nga fia poko ngale pe olaudi ye na no kan ku valor le sunga la le la wan ko mengi dunga ai ku sa wal valo ye tala le ma falalo ai ndu fa tai mo te tung ma de vanua ya ma do fa tai o tautonga papadi
ia vai umangi fale ku ikua ingange le mea ngai ke ngofo ia re fao ia ilo nguku wa ilo vai ni fale ku ikua le mea ngai ke ngofo ia re ke fao ai malu e fia ai ma e kau mafai ma fa so aku mar ko ai nga pe fai ke le mingao ma ele ma fau lo pua ia oi lo pua ai lo ke kau kala mai e por kalami ia oi le tau tonga pali i mai mau fai lo pua ai lo ia ore kala nga mo ngai ka ia mo oele ia ai sa mo lo watu no pele le loto ma le nganga ia ole tato por kalame na mo nei tai au ia fa mania tele le atua le mato autustusi lungo apio fodinga fa pia fo ilungo tato YouTube fa time mo le so ani mai fo i tato por kalame e ala fo i tustusinga ia e mai se fo i o tau finangalo fa alia mo tato mta upu e faalia te tala mai ai tō whātanga tala vai e me olo tupu, tau tupu ole a tupu mai si o tātou atu no whaaperepele o Samoa ia tātou te te e atu tau whaavalea ma le kala pelo le ma whau le ngata fo i Samoa ia o nei fo i nei atu no tātou te soifua ma olai i le toa tele o le au tala pelo ma le au tau whaaleanga whaamanuia le atua mo o tau oe olo o ngā lulue le nei aso i tono whalewhai ngā ruenga ma mafuta mai leo ina o tau mai whainga tāo le ngaruenga. Maua le mālosi a wale sa ili o le tamau a inga. Ia ai mese fo i are kaupou leo o mau salafa. O kaupou le al mātou ia i tu. Ia ai whamanuia fo i le atua mo o tau o e o lo whewa i lungo ala tele i lungo ave pasi, ave loli, ave taxi o upa. Whamanuia le atua ia maua ni pase se tele mo o tau le au ave upas ma pasi. Ia whaamanuia fo i le atua ma pui mai whaalawe tupu whaafuate i lungo le ala tele. Tāpua inga sunga i whaafia ma whaletua e meise le au sina o se tātou atunu u male lawe loa Samoa tupu mai e manuia lava nei aso au male anganga pa i o le atua e manuia ai lo waso. Tātou wheloa i tātou pokalame a tae au ma le tātou professor langolango le soifua malolo ina ai wha soifua ia Samoa. Mai le maota Samoa vi ingo le atua i sini au se tāria. O mai aso mai, ia finau, le taua lelei, le taua o tau, lo tatou atua, e au mai tatou, e au nane mana, e mau o tau, lo tatou atua, e au mai tatou, e au nane mana, e mau ai le taua lenei, na taua Iesu, ua le mawhaioi, satani atu, awala na ulu, na tui palai, o na pona whaioi nai. E itu taua, e mano, ua tatou mawhau, e manu malo, ai lea whaina, nea se mai, ia whatamatane, ma ia kaia, whamawai, le taua lenei, na taua Iesu, ua le mawhaioi, satani atu, awalo na ulu, na tui palai, o na pona whaioi nai. E leo i tatou, e manu malo, le tai a mawhai o na o Iesu. E malo, le
Aulu